ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka St. Thomas Festival Arjat Opsa yang berpelang dari St. Thomas Past People Association kablane arsi kanthi kala poino asya bakut hak absan tarik risau Arjat Opsa lapan kut yang ni festival taka live music lawan ride one bha concert haringkat ke kunhun ke jongu kabala penhun jisai ge spangut kipait ba kablawan syakani ka festival hakali ga stipen kun akapurments ni lawan ru punya dan lang do MDC kanong klau mai rang constituency uba pas kamran takyang ubalong kumukongsan UMLA barim kamau plang constituency upa Kennedy Krim nalor kiwe basha khars mubha hakani sipen kon ayo ru ban kup burom exam la pulia jogani ka school di bala pas bha ka exam SSLC mentausnam aja apsa kung kayang lang salang kachat benriu ken mau lagi klat mo ya katenrai ka bangingimi haga jaga ka baninglong ka jingger khuy kiwai pan ngi kalalong kacing tim na kabanta kiwai kawai kamat kabangakwa pan kenmau ini hakin kapon bahaga jing em jungi kong kibriu larang ido no ya kata kacing long kabatik preo tip play kas spiritual life kabangi ong kani kapenlong ba kata kacing start kabangi ngiyo kamlong kejin kerku kabadai biang ya kiwai pat kiba em saudong jungi kadon kawai kejing ong baya kejing stang ya kata knowledge baru kipreo kila ban yo da kabaki pule kon ngila banglong ki doktor ki nurse ki scientist hakikatan kiba pair Henry ya kani kejing start kabadai katakan knowledge lemdang iyo ia kata ke wisdom ladang idon tang ke knowledge klaim ke wisdom kan mau bakata ke knowledge ka bang idon ngin pendengkam baklaya ka bakkan ngelong ke cingker kuya kiwai pa kamdai kakam kabasuk banyo ia kene ke knowledge ka bang ion hadin bangila pelut por ban krekot nreo nyau kentai sisni baro kene kawan ban ngiyo ya kata ke jinsta ka bangi ong knowledge ban pendengkam ya kene ke jinsta ya kene knowledge bangin nembakla ngidengkam ya ke wisdom ke wisdom nginamla ban yo da ka bangi pulekot the fear of the Lord is the beginning of the wisdom kapertai krastan kilami ki scientist kilang ban snabong kaya ki cuman kine baro kilong duwe nuclear bomb ula an penjot the whole humanity ya baro kibro kila panja namar kata ngapan kenmau yupi bahaga journey ka mangingi em rengkat kanai ka knowledge ka bangi yo dang play ulah kerku bangi pensitom bangi pulekot bangi nam penangkam bakra ya kene bakan roy kan san kan penmento ya ke emlang salat kan mau bangi le ban shifting yo play baul ai hani ya kata ka wisdom bangi penangkam ya kene ka knowledge ka bau play ulah kerku ini madai tang hanta min yo isa si senpat bagajat benreu ka emlang salang jungi kan salong kawai pat kepercaya kebetulan bagong kecek lenti kong ki Kristan kong ki prio hagane kepercaya kebetulan ke jingai ki baper ngidai ban kan mau bangin tip ki ai ki nongrem ki bang idai ban bishar hagane ke lang salang ngakeli si sen yo we professor ngong pio I ayu ya ngajak benreo jungi kabenti ya kebasak syakmat buang hangahi ngayoi bakae kabaap syakman
kali tang kecingdong sudah. Balai ngong piong kunta. Namar balai mentah POE. Endamla pantik syu kumbang Father H. Elias unang pakot ubakraw. Lemdang idon ya kata ketenrai kaban ya lamin ni ban soto kae kata kecin sisa kaban ni ban bu. Kumbang Father H. Elias. Lara pin sipai ya kepertai pipai ya kecingkran ki banjai haga ni kepertai. Kendamla syu ban bisar tip kecongno kabadai kecongno kabalai. Kecingnya keren persya iway kecingnya kini puram Hini bakadai kum baka idai ke bapau ke balong. Kum kejat menriu ni sopet pramangi ngaduk ki leaders kinong yalam. Haga jaka bangin pendap ya kiai ki berduna. Ngitha show pat ba syarum seneng. Ndon show ki bakran ni ke bapa. Le sampo le kren tray IT kakno hawa kakno ki priu. Ken klet ya ka kendai persen ke bapa ke benile. Ken mau ya ka 100% ke jinduna bat nangka ken kso. Naga jing mentoy. Kabari ken kren syaga pertai. Haga bakado POE. Bakane kalong kemangi bet ya usambai ton ke jing sneo. Hagi nagi happy pada ka em lang salang. Ong kawai ke model ke kraw haga percaya. Larangi i bisni ni sekun ya ke jingwe bha ya ke jing trai jong kiwai. Ban ya ka pi bet ya do sambai to ke jing sneo. Hakine ke jimut jing perkat ki hap ki berit. Kaban pen rong ya kata ke negative thoughts ke jing perkat ke sneo. Ba kitai ki alam kumtai kita ki le ka ba biar ka bagla kumta. Kabha bagin susap jar kenang bagin bha kan nang yola komunang ilam upang nami bangrong ban syakri dagam sim ngasngaw bakat barang don kapor nidai ban pen snow nidai ban bet yaw sambay jong kejin bha ubagi priyo sa sisenpat kinang de ban yaro kinante bak appreciate habat ki don ki bale ka babaha lom kum ta ngayo i bak kinong yalam hagawai ka singi kin sa dubor namar ba ki jingle ki babaha anong don show ki ban yaro ki ban pe ki ban pensyong ng rim kay kalenti ka baday swabangan syong hagin ka por ngakwa ban ong yipi bang nagabenta gani ke scheme ke building ke bang ngiladap ai piwat do jingkermen ngiladap ai ke wak order sa satang bagin pendep hakini di benai ki banwan bah haga jo ke por kumbai padar ila pen snow yakini ki atli ki memorandum nasara ban ye keren kerpang ban honorable chief minister jongi bagi sar kini diro idok na kini kapor pila abang longlem sar ka kubor na kabenta kini ke memorandum bat kumjo hakang tiga ke basya kemat hoy ketem jonga kumnehi kali bankut padari na bu ya ke memorandum rengan ong yupi ba ngan long lane ngan long mi kemat syo ya kata ngam na perkatan henry wala ke scheme kan don syo kum dekot jong ka balang ngan persyang menok seniang ong syu kemenong mi keman lesi lada kapor kan numjia lada kadam jia komba pilayo i kai ka bangat rei kai ka bangayo kamne ka pisa ka jonga ka de jompi ngan sa penbati lada kata kadangwan biang lada kaman syuru kamesim syakri hana kan numyam amdai bangala ban syakri banglong kecing kerku tang habangalong MDC wah habang amlong syuru kamu Kristanu bangalayo ya kecing ikai ngadon kecing kekli bak nganyai pendap ya kecing syakri kijongan Kennedy Puan.
Let's give her a round of applause. I would like to request again Sir Bhaskar to kindly.